Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Usembut Menteri Rangba Kejela ba Preston Tensong ulaong bakat National People's Party kalabo ya katong ban yora ya kejingjob na Shillong bat Natura Parliamentary Seat hakanik election MP sya ke yeng darbar thawan kari sya Lok Sabha kaban salong hakakatwai terek ubna yayong mentaus nam arajakat kendai hakatni keren berkinong patai kubor hakakat kendai terek mentau benai leber ba Preston Tensong ulapan pau kejing kerman ba ukertong jong ka kanhon MDA bala kersan taki babon keseng sain partai u Dr. Jamino Mautho unjab baik akan kekenti da ka baperlem ru yu kertong jong keseng kongres ba Vincent H. Pala u balong ru u sitting MP bala Mikmat la ar samai kenti na Shillong Parliamentary Seat u ba Preston Tensong ulaong ru ba ka NPP kalatre borba wat hari luam garu ban penjab biang ya ka agatha sangma kaban saya kon persya yu Dr. Mukul Sangma u kertong bala penyang da keseng kongres Natura Parliamentary Seat Kejing tu jongka MDA kandidat. Namangi ong menta MDA kandidat. Common kandidat jongi ka parti Borok Santli pada independen. Kalau baik ba we wanted to win the seat. Kamut ben ong ba kajinya kun kalau ba menta ka Kongres. Not necessarily. Ya unu kandidat. Adon argut na laingut na sangut kamut not specifically Kongres. Lengi kwa banjok. Ya kada kasit kenang ba dakap ni job ni nang la susu ban kham le khamba agaba la dangi don lang unu kandidat jongi uba job na kana ka MDA ke jongi kabut unlong lu uksian hangte hapo ka dorbar ba apo dali but aga jo ka poro kandon ka combination aga ji trekam ke jongi na kam tak interest to state pro pi ia kata ka common candidate te kalong be abni ong common candidate pi la pi ong pi penyeng independent senu kan ya you tell me la pi ong ta la dan mentang ni penyeng makna independent senu kan ya kita ka account kat kum ka guideline syuk jong ka election commission la pi DU independent pi de ka parti NPP ne pi de ka parti UDP ne account ni sakau kata kam ngimla ban ong de kumbepan DKE ke bangong long ba menta ni ya ke sembol jongka UDP ni nrei udeu kandidat ubangila yang menjurlang nak kalian ka MDA government borok nak kalian MDA government ni yang menjurlang bangi ngin tresiton nak kamta new common kandidat cui wat la dak simbol kali haka bom ni ha drums ni kalau menyisim ka ji kit klik lamba ngin penjok ya udeu kandidat cui ta nama kasong kan nak bangila ngila dak sistu deh tabung opi kan ni ngim sim badega jing ya compromise ang ning tai lengi sim nak mta jing bit jing biang jing bahalang kam ong bakai KNPP ka kham klaim lane kam ong bakai UDP ka kham tlot lane ka PDF lane ka HSP le ka ba kai ka bengi sim lang hapo ka parti bro rengkat pada independen ke bengi solang kalau bengi rai lang yunan muslim bangin kerjaan ia Dr. Jamino Mautho ubadeu kandidat jong ka MDA tang ia kesembol ngopi bahap angin lek nak kalian jong ka bom habakan tho persya ya kejingkran jong kertong MP keseng kongres uba Vincent H. Pala ba ka UDP bat ka NPP kideki artli keseng sain partai balasya yalam hakan nongrem jong keseng BJP ban penrem ya keseng kongres uba Preston Tensong ulaong bakani kejingkran jong ukertong keseng kongres kalong kabam dan nongrem bat kabam syongnya namar kejing temu kabakungsan ban penyang ukertong yang manlang na Shillong Parliamentary Seat kalong ban penrem om tangi ke kongres Henry wa dikiwai rugi kertong ki bekon habura ar seat hakini kejela ngana ho you don't have confidence ban ni ban job yakini ki atli kini seat kabadun kamet nomor pi baleng ong magi ban job nomor da ka bangi job yakini ngopi nalor bangi idon lepa ha ka MDA government dilagi yo armut kini kesiang jungi hante hadali kanang Arab ini sibun ba yagi non kam jog jela jungi ngakermen skam bo pai ba jong ke jela ke jungi baro Shillong bat Natura Parliamentary Susi bakin skutu bahai kini bahkan ni kamdei ban om mengikwa ban perem kongres ki kwa ban perem mi kita dengan ngasuka ban kita ke jisya berkata jisya kalau ini mengikwa ban penjob ya ki kandidat jong ke MDA kenang bamaki kinlong ka kesiang yani hante dali ba utemnem kila bantet hakim ministry ki ba
dengan kermen sekan bu pai ba jong la jela jong ni kin sim kia lem ni kan kin skutu kan ni kijing dot kam bisa nomor ba kum ba kolong tala ka ong no for example la job ko kongres la job kongres kan push nomor ka government jong ni han de ke MD ko kan ba ong no asenta kan de ka we dan nang tak ba ar le ki MP nang ni ki kongres ong no ki job ki kongres hante asenta kulong de ko we de ka ek ba ka bangila ban yo mat ke jing yo mat kulong ba so opposition bani kren ai rumla bani ai rumla tika kamu upai ba du nong upai ba jong ke jela jong